I ovo vaše pitanje. Znači, niko od nas nema za cilj i mi nismo zaslužili nikom da se pravdao. Mi možemo svi ovdje sa Tuzlanske regije, a ja na čelu koji sam vas vodio da ginete, idem svijetla obraza po cijelom svijetu. Niko ovdje, najveći korpus u armije BiH, najveći u slobodnom teritoriju, nema ni jedan komandant da je optužen za ratni zločin. Znači, strogo smo vodili računa, u najgorim uslovima, vraćaju nam se protjerani narod iz Srebrenice, najveće je bilo strah da oni ne počnu praviti osvete nekakve. Pa smo uspjeli i to kanalizovati, staviti pod kontrolu. Znači, nemamo mi smo svijetla obraza, ja sam bio i u diplomatiji, pa sam 60 nešto vojnih atašeja sam 100 put imao, svi se dive kad ja među njih dođem, kažu Tuzla, drugi korpus, to je nešto u Bosni i Hercegovini baška ne uče. Tako da nemamo se mi čega pravdati, nikome pravdati, nego mi želimo kroz ovo naše izlaganje da još jednom posjetimo bar ovo prisutnih ljudi, a ne znam da li će mediji prenijeti šta se to dešavalo u civilnoj vlasti, šta se to dešavalo u MUP-u, šta je to radila, kakva je bila vojno-bezbjednosna situacija i koje su jedinice bile na prostoru, šta je medicina, da se malo vratimo unazad, a ne do Bog da se mi kome pravdamo. A ovo što si rekao za zastavu Ljiljana, ja još jednom ponavljam, pod tom zastavom smo mi ginuli, ta zastava se virala pred Ujedinjenim nacijama, prva zastava Republike Bosne i Hercegovine, i njoj ima mjesta gdje mi to kažemo. I ona će biti. Evo dajem riječ i Selmu. Ja ću pokušati samo u par riječi da nešto kažem. Vi ste postavili jedno pitanje zastave. A ja postavljam pitanje zastave države Bosne. Uzmite pravnike koji su državni pravnici, pa ćete vidjeti samo 2-3 zastave. U Republici Srpske je više zastava nego ljudi, a mi ne znamo ništa. Zar nije normalno? Eto, nećemo zastavu, ali ono mjesto koje znači gore onaj partizanski spomenici 91. 95. Da nije mjesto tu da napravimo 100 jargola, na kome će biti sve zastave koje su legalne, legitimne bilo u tom dijelu. Ja mislim da to nije društvo sporno, ali je problem u nečem drugom o čemu ne želim ovdje otvarati raspravu. Zato vas ja još jednom zahvaljujem se i zapamtite jednu stvar. U ovom rukovodstvu koje je ovdje bilo, nije ni jedan pojedinac taj koji je iznio teret, nego su iznijeli zajedno sa građanima Tuzle, bez razlike koje nacionalnosti, partije i ostalo. Zato mi je drago što ovdje smo spominjali i Saliha Kulenovića koji je bio, kad kaže 6 dana odmah, ne, da vidite, njegova uloga je bila strašna, upravo u konsolidaciji ove, ja bih rekao, civilne struktura koje su bile tu. Prema tome, svaki građanin ima svoje mjesto i ako tako gledamo, Tuzla će se zadržati. Ako ne gledamo tako, ako od mene počinje novi vijek, nemamo mi šta tu tražiti. Tu je čitav problem. Još jednom hvala vam i hvala organizatoru i nadam se da će naći s ovim temama uz ovaj dio. Ja ću svima da se u ime organizatora zahvalim i vama na učešću u današnjoj temi i da podsjetim da imamo doista bezbroj razloga da budemo ponosni na ratno vrijeme i da čuvamo uspomenu upravo na one ljude koji su ostavili svoje živote, koji su ostavili dubok trag i koji su sačuvali slobodu za sve nas. Htio bih također da se izvinem u ime profesora Sada Audića, ratnog predsjednika izvršnog odbora opštine Tuzla. On je opravdano odsutan. Profesor Salih Kulenović također, načelnika grada Tuzle Jasmina Imamovića, to moram da kažem, organizatori su pozvali na vrijeme, niko se nije oglasio, niti on, niti njegovi iz kabineta, da potvrde da će doći ili da neće doći. I to nešto govorim,
ali da ne pretvaramo sad to u nekakvu drugu tribinu i razgovor koji će poremetiti dio atmosfere koju smo ovdje stvorili. Ja vam želim dobro zdravlje, dug život, da se vidimo, a organizatorima poručujem da se sretnemo opet i uskoro nekim drugim povodom i da ovo još ne zaboravim, sve što je rečeno danas zabilježeno je i tonski i slikom, a materijal koji bude štampan završit će u istorijskom arhivu, što je također neophodno da nam se ne dogodi tako da se gubi dokumentacija i arhivi da nestaju, ko što je slučaj primjerice u Radio Tuzli. Moram to reći, nema traga o ratnim godinama i o ljudima koji se pojavljivali u našem programu, ali nadam se da ćemo saznati kako je to nestalo i na koncu još jednom hvala i vidimo se čim prije.